Euskal Herriko kaleak itxaropenez betea. Azpimarratuko nuke ekonomikoki erabat bideragarria dela independentzia, bai herrialde handiagoak, txikiagoak, aberatsagoak eta pobreagoak direlako, Euskal Herri batek izango lituzkenarekin alderatuta, eta besterik da horrek ze baldintza politiko dituen. Eta gero, ekonomia independentzia edo independentzia horren barnean nolako ekonomia planteatu, horre gai asko dira oso zabalak eta hasten dira janari edo independentzia alimentariotik hasi eta politika energetiko edo finanzierora mundu zabal bat ez, baina gauzak posible da beti beste era batera egitea eta ez dago alda ezina eta ala beharrezkoa den ezer ekonomia. Creo que esta jornada se han marcado varias cosas que yo resaltaría. Por una parte, la economía vasca tiene un potencial, tanto en lo que existe como en otros modos de hacer, para responder a la población vasca con un nivel de vida bueno. Hoy tenemos 30.000 euros por encima de valor medio. Es evidente que hay gente que gana mucho más y gente que gana mucho menos, pero que dan potencial. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que tanto en el campo industrial como en el campo de la agricultura, como los servicios modificados de otra manera, se puede de alguna forma quitar despilfarros que por el marco y las instituciones que tenemos no nos permiten, se puede mejorar el nivel de vida de mucha gente más que hoy en día no tienen, desde inmigrantes o gente que tiene bajos sueldos, etcétera, en un marco independentista. Evidentemente hace falta instrumentos del Estado, de unas instituciones que favorezcan eso. Entonces, yo creo que estamos en un momento en la crisis de los estados, la crisis económica, favorece sacar a debate esto. Evidentemente va a haber resistencias fuertes, pero yo creo que la población, a través de un modelo nuevo más o menos, puede ver que eso le interesa. O sea, que no es una manía de cuatro políticos, sino que es algo que socialmente le interesa porque, primero, puede vivir mejor económicamente y puede haber mayor cohesión social y mayor dinámica, digamos, global posible. Bueno, bideragarritasuna ez dago horren beste lotuta tamainarekin, badira estatu oso txikiak, Tuvalu bezala 11.000 biztanleekin, munduan 60 estatu dira gurea baino txikiagoak, beraz bideragarritasuna horta zalantzan jartzen. Behar bada, kuestionatu daitekena da, ekonomikoki hobeto biziko inateken, ala ez, beste egoera baten. Munduaren joera bai dela estatu berriak sortzea etengabe, da urten ere gabe sortu da, beste berri bat, eta dagokigun mundu hontan lehiakorragoa dira estatu txikiak, irekitze tasa handiago dituzte esportazio eta importazioetarako, eta gehiago irabazten dute hortik. Gero eta merkeagoa da, independente izatea, gaur egun moneta berri bat jalokitzeak ez dauka zentzen hundirik. Eta oroharrik esan duke integrazio ekonomikoa, globalizazioa den hori, fama txarra daukana, liberalismoari lotua, integrazio ekonomikoa desintegrazio politikoari lotua datorla. Eta horrekin lortzen dugu mundu demokratikoa bat lortzea. Nik uste dut funtsezkoa dela eta beharrezkoa dela Euskal Herriak bere buruaren jabe izateak. Ez da, eskubidea daukagu eta gainera behar dugu. Eta horrez gain, gaur agertu den ideia bat iruditzen zait oso interesgarria. Eta hau da, ekonomia, jaio zenean ekonomia politikoa zen. Eta egia esan, gizartearen antolakuntza materiala buruz jarduten zuen, bereziki jarduera politikoak egiteko, ez da? Eta politika publikoa eren eragina izateko. Eta hori da galdu duguna gaur egun. Gaur egun ematen du ekonomia alde batetik duala eta politika beste aldetik. Eta gure herriko kasuan ikusten duguna da bereziki politika dela mugatzen duena gure aukerak, ez? Eta gero bezaldetik, gure gizartean sinesten baldin badugu eta pesatzen badugu nahi dugula independente izatea lortuko dugu.